बासायगिरिफोर जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो फिन दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों। अनजागा ख्रिस्टप्रिय नोंथांमोननो लागै मोनसे गोदान रादाब लानानै फैदों। बे रादाबानो जाहैबाय ख्रिस्टियान केने हय साउ बल होननाय मोनसे लेखा, ख्रिस्टियानफोरनि सायाव लिरनाय मोनसे लेखा आरो बे लेखाखौ लिरदों जाहैबाय फणीन्द्र कुमार देव चौधुरीया। येस अनजागा प्रियफोर, फणीन्द्र कुमार देव चौधुरी बिथाङा मोनसे लेखा रिसेन्टलि लिरदों। थांनाय 2024 नि डिसेम्बराव बियो क्लियार जाबाय आरो बेखौ मार्केटाव दिहुननाय जाबाय। बेनो जाहैबाय ख्रिस्टियान केने हय साउ बल, ख्रिस्टियान माबायदि जायो थौ नायदोनि होननाय मोनसे लेखा। दा बे लेखाया माबोरै लिरनाय जाखो, मानो लिरनाय जाखो, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोङो बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नायगोन आरो नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंगोन बिथाङा मानो थाखाय लिरखो आरो बोरै जाखो। आरो सम खाबु मोनोब्ला बे लेखाखौ जोंबो बायनानै फरायनाया मोजां जागोन। बेसे सैथो लिरदों, बेसे असैथो लिरदों आरो लोगोसेयैनो बे भिडिअनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना माखासे बाथ्राफोरखौ मोनथिग्रोनो हाखागोन। दा बेवहाय भिडिअखौ नायबाय थादो जेन नोंथांमोना बे लेखानि बिसय मोजाङै मोनथिनो हागोन आरो लोगोसे जि लिरगिरि बिथां फणीन्द्र कुमार देव चौधुरी बिथांनि बिसयबो नोंथांमोना एसेब्लाबो मोनथिगोन। आं बे रादाबखौ लाना फैनायनि ओंथिया बे नङा जे बे लेखाया गाज्रि जादों एबा मोजां जादों, आं बे बाथ्राखौ बुंनो नागिराखै। नाथाय जों साफ्रोमबो ख्रिस्टियानफोरा जेन मोनथिनानै थायो जे जोंनि बिसय बेबायदि बाथ्राफोरखौ लिरदों, बे बाथ्राखौ मोनथिना थाखानाया मोजां आरो नोंथांमोना बेखौ नायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनथिनो हागोन जे बे लेखाया गोरोन्थि जादों ना सैथो जादों। आरो सम मोनोब्ला नोंथांमोना बे लेखाखौ नायगिरनानै फरायनायाबो गोनांथिथार। आंबो गावनो खाबु मोनोब्ला आरो बे लेखाखौ मोनोब्ला मार्केटाव जुदि मोनोब्ला आं गावबो फरायगोन। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनो नागिरबाय, नोंथांमोना मोजाङै खोनासंलांदो। কোনোবাই তেওঁক গোড়া বুলি ক'ব, সাম্প্ৰদায়িক বুলি ক'ব, কোনোবাই তেওঁক হিন্দুত্ববাদী RSS গেৰুৱা বুলিও ক'ব। সেকুলাৰৰ মূৰ্তি হৈ তেওঁ থাকিব বিচৰা নাই। খুব সাৱলীলভাৱে কৈ পেলালে অসমৰ সাহিত্য জগতৰ, বৌদ্ধিক জগতৰ অন্যতম চৰ্চিত চৰিত্ৰ ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰীয়ে। কথাটো আমি কোৱা উচিত, কিন্তু আমি এইকাৰণে নকওঁ কিজানি আমাক কয়ে কোনোবাই সাম্প্ৰদায়িক বুলি, যে এই মানুহজন সেকুলাৰ নহয়, গোড়া হয়, হিন্দু গোড়া হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ RSS হয়, গেৰুৱা হয়। গতিকে এইবিলাকনো গালি কিয় খাব লাগে? তাতকৈ এটা সেকুলাৰৰ এটা হেৰি হৈ থকাই ভাল আৰু মূৰ্তি হৈ এটাই থকা ভাল। কিন্তু সেই মূৰ্তিটোৰে যে নিজৰ দেশখনত আমি খেতি কৰি আছোঁ বা এটা অন্যায়ক যে আমি প্ৰশ্ৰয় কৰি দিছোঁ, সেইটো সাহসেৰে মানুহে ক'বলৈ পাৰিব লাগিব। ঠিকেই, খ্ৰীষ্টানৰ ধৰ্মীয় আগ্ৰাসনক বিষয় হিচাপে লৈ লিখা এখন গ্ৰন্থৰ আঁত ধৰি এনেকৈয়ে ক'লে অনুৰাধাৰ দেশৰ স্ৰষ্টা ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰীয়ে। গ্ৰন্থখনৰ শিৰোনাম খ্ৰীষ্টিয়ান কেনেকৈ হয় চাও বল আৰু অন্যান্য। গ্ৰন্থখনৰ বহুকেইটা প্ৰবন্ধৰ ভিতৰত সাহিত্যিকগৰাকীয়ে পাতনি মেলিছে অতি স্পৰ্শকাতৰ ধৰ্মান্তৰকৰণৰ বিষয়টোৰে, য'ত তেওঁ শক্তিশালীভাৱে তুলি ধৰিছে অসমত মিছনেৰীয়ে প্ৰলোভন দি চলোৱা ধৰ্মান্তৰকৰণক। খ্ৰীষ্টিয়ান কেনেকৈ হয় চাও বল আৰু অন্যান্য এইখন লিখিছে ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰীয়ে। আমি কিতাপখনত কি আছেনো সেই সম্পৰ্কে অকণমান ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰীৰ পৰা জানোৱা হওক। খ্ৰীষ্টিয়ান কেনেকৈ হয় চাও বলৰ পটভূমি বজালী। বজালীৰ এজন যুৱক কিয় হ'ব বিচাৰিছিল খ্ৰীষ্টিয়ান, ক'লে ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰীয়ে। আমাৰ গাঁৱৰে ল'ৰা এজনে বজালীত পঢ়ি আছিলে, স্কুলত হোষ্টেলত পঢ়ি আছিলে। খবৰ এটা ওলালে যে সি খ্ৰীষ্টিয়ান হ'বলৈ ওলাইছে। তাৰ কথা হ'ল কি, তাক কোনোবাই লোভ এটা দেখুৱাইছিলে। লোভটো এনেকুৱা যে ই চুট টাই পিন্ধি ফুৰিব পাৰিব খ্ৰীষ্টিয়ান হ'লে, তাৰ বিদেশত যোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব, চিকিৎসাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰলোভন কাৰ পৰা আহিছিলে সেইটোতো কোৱা সম্ভৱ নহয়। অসমৰ ইতিহাসত কোন ক'ত কেনেকৈ খ্ৰীষ্টিয়ান হৈছিল গ্ৰন্থখনত দেৱ চৌধুৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে। অসমৰ প্ৰথমজন খ্ৰীষ্টিয়ানলৈ ধৰ্মান্তৰিত হোৱা নিধিৰাম কেওটৰ কথা। সি আছিল 1841 কথা। নিধিৰাম কেওট হৈছিল নিধি লেভি ফেয়াৰবেল। গ্ৰন্থখনত উল্লেখ কৰা চনটোৰ কথা কওঁতে 19-20 হ'লেও অনুৰাধাৰ দেশৰ স্ৰষ্টাগৰাকীৰ উদ্বেগ মাজুলীক লৈ, উদ্বেগ বৰ্ধিত ধৰ্মান্তৰিতৰ সংখ্যা আৰু আগ্ৰাসী ধৰ্মান্তৰকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ। প্ৰথম যেতিয়া অসমত খ্ৰীষ্টিয়ান হৈছিলে, আজি 100 বছৰো হোৱা নাই। কেওট আছিলে নেকি তেখেতৰ নাম, এই তেখেততে 100 বছৰ হোৱা নাই।
80 বছৰ আগতে তেখেতে প্ৰথম খ্ৰীষ্টিয়ান হৈছিলে তো আজিৰ পৰা 80 বছৰ আগতে আমাৰ এই অঞ্চলৰ মাত্ৰ এজন খ্ৰীষ্টিয়ান আছিলে এইটো কথা কল্পনা কৰাচোন তাৰপিছত এতিয়া কিমান বাঢ়িলে বা মাজুলীতে এই কেইবছৰতে ইমানকেইটা গীৰ্জা কেনেকৈ হ'ল এইটো ভাবিবলগীয়া কথা মাজুলীত ধৰ্মান্তকৰণৰ মূল কথা অকল বৰ্ণ বৈষম্য অথবা জাতিভেদ প্ৰথাই নে মাজুলীক বাদ দি বাকীবোৰত কেনেকৈ হৈছে ধৰ্মান্তৰকৰণ এই ক্ষেত্ৰত ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰীৰ স্পষ্ট মত যে উচ্চ বৰ্ণৰ মানুহৰ পৰা হয়তো তেওঁলোকে এটা মানে সেৱা ভাবিছে উপলুঙা কৰিছিলে সেইকাৰণে গৈছে সেইটো হ'ব পাৰে কিন্তু তাৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ব পাৰেনে সেইটো কথা মই যেতিয়া চাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিছু গৱেষণা পত্ৰ পঢ়িলোঁ আৰু তাত মই দেখিলোঁ আৰু বহুত কিতাপ পঢ়িলোঁ এই সম্পৰ্কত মই দুখনমান কিতাপ এইটো কি আছিলে স্নেক্স ইন দ্য গংগা আছিল নেকি তাৰপিছত আমাৰ বড়োসকল কিদৰে হেৰি হ'ল এই ধৰ্মান্তৰিত হ'ল তেওঁলোকৰ ওপৰত গৱেষণা কিছুমান লিখিলোঁ দেখি মই বুজি পালোঁ যে এইটো অকল এই যে হেয় কৰিছে সেইটো এটা কাৰণ নহয় ধৰ্মান্তকৰণক ওলাই কৰি চলা বিষয় নহয় বুলি কৈ ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰীয়ে পুনৰ ক'লে ধৰ্মান্তকৰণৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ৰাজনীতি আধিপত্যবাদৰ এজেণ্ডা কোনোবাই যদি ভাল পাই গৈছে তেতিয়ালৈ ক'বলৈ একো নাই কিন্তু ধৰ্মান্তকৰণটো অকল ধৰ্মান্তকৰণ বুলি ধৰিলে আজিকালি নহ'ব ধৰ্মান্তকৰণৰ লগত আজিকালি ৰাজনীতি জড়িত হৈ আছে আজিকালি সংস্কৃতি জড়িত হৈ আছে ভাষা জড়িত হৈ আছে গতিকে অকল ধৰ্মটোৱে নাহে ধৰ্মৰ লগত বেলেগ এটা ৰাজনীতি আহি যায় নহয় জানো এটা সাংস্কৃতিক পৰিৱৰ্তন আহি যায় বা এটা আধিপত্যবাদ আহি যায় আনকি ব্যৱসায় বাণিজ্যবিলাকো আধিপত্যবাদ আহি যায় গতিকে ইয়াৰ পিছততো সেইটো বস্তু এটা চিন্তনীয় বিষয় হ'বই লাগিব এতিয়া কথা হ'ল এনে স্পৰ্শকাতৰ এটা বিষয়ক গ্ৰন্থৰ ৰূপ দিয়াৰ পাছত ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰীক যে তেওঁ কোৱাৰ দৰেই সাম্প্ৰদায়িক গেৰুৱা RSSৰ পদলেহনকাৰীয়েই হয়তো বহুতেই বুলিব অৱশ্যে ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ দেৱ চৌধুৰীয়ে যে এই বিষয়টোক একেবাৰেই মূৰ ঘুমোৱা নাই সেয়াও তেখেতৰ মন্তব্যতেই স্পষ্ট ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পংকজ বৰাৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট ND24 अनजाग्रा प्रिय नायगिरि नोंथांमोना बिथांनि बुंनायखौ खोनानो मोनबाय आरो बिथाङा मा लेखा लिरदों बेखौबो मोनथिनो मोनबाय लिरगिरिनि मुङानो जाहैबाय फणीन्द्र कुमार देव चौधुरी आरो बिथाङा लिरनाय जि ख्रिस्टियानफोरनि सायाव बानायनाय लेखा बे जाहैबाय ख्रिस्टियान केने हय साव बोल बे लेखाखौ बिथाङा लिरदों नाथाय बिथांनि लिरनाय जिथु लेखा दङ बे लेखानि सिङाव बेसेबां सैथो बाथ्रा दङ असैथो बाथ्रा दङ जोङो भिडिअ नायनायनि गेजेरजोंबो एसेब्लाबो हमदांनो हाखादों बेयावहाय मोनसे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों सासे सेंग्रानि बाथ्रा जाय सेंग्राया गावनि गामिनि आरो बिथाङा मोनसे समाव ख्रिस्टियान जानो ओंखारदोंमोन आरो मानो जानो ओंखारदोंमोन बिथां लिरगिरिया बुंदों जाहैबाय जे बै सेंग्राया जुदि ख्रिस्टियान जायोबा एबा ख्रिस्टियान जाब्ला सुट बुट गाननो मोनगोन टाइ जुता गाननानै बेरायनो मोनगोन फरेन कान्ट्रियाव थांनो मोनगोन मोजां फरायनो मोनगोन मोजां देहा साइस्थ' मोनगोन थाखा फैसा मोनगोन बेफोरनि थाखाय गोबां मानसिफोरा ख्रिस्टियान जादों आरो बै सेंग्राखौबो बेबायदिनो बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय सोर बुंदोंमोन अबयसे आङो बुंनो हाया बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों नाथाय फोरमान होनो हायाखै मानो फोरमान होनो हानायनि बाथ्राया फैयाखै जुदि बाथ्राया सैथोमोनब्ला बे फोरमानखौबो बिथाङा लिरगौमोन एबा बुंगौमोन जिहेतु बाथ्राया नङा खुगा बानायनाय मोनसे बाथ्रा बेयावहाय बिथाङाबो बे बाथ्राखौ एबा बै खामानिखौ फोरमान होनो हानाय नङा आरो फोरमान जानायबो नङा मानोना रावबो ख्रिस्टियान मानसिफोरा बेबायदि बाथ्राखौ बुंनानै सोरखौबा जिसु ख्रिस्टखौ नुहोआ आरो निउसखौ सामलायगिरि जाया एंकार हिसाबै बेकग्राउन्डआव जिथु भइसखौ होबाय थादों रिपर्टखौ होगासिनो दङ बिथाङाबो लेखानि बाथ्रा ओरैहाय बुंदों जे 19-20 जानो हागौ होननानै 19-20 जानो हागौ होननायनि बाथ्रायालाय मा बे जाहैबाय माबा मोनसे नङा माबा मोनसे गोरोन्थिफोरा थानो हागौ 19-20 नि ओंथिया जाहैबाय तो अनजाग्रा प्रियफोर हयथ' बे लेखायाव गोबां ख्रिस्टियानफोरनि सोमोन्दै गोरोन्थि बाथ्राया थानो हागौ माखासे सैथो थागोन माखासे जारिमिनफोरनि बाथ्राफोरा सैथो थानो हागौ नाथाय ख्रिस्टियानफोरनि सायाव जिथु ब्लेम खालामनाय नासयनाय एबा जिथु दायनिगिरि खोख्लैनाय जेरै धोन दौलत होनानै ख्रिस्टियान खालामदों बेफोर बाथ्राया गोरोन्थि जागोन दा बेयावहाय नायगिरि साफ्रोमबो नोंथांमोनखौ खावलायदों जेब्लानो खाबु मोनो
नोंथांमोना मार्केटआव बे लेखाखौ मोनो अब्लानो बायदो आरो बायनानै फरायदो। जेखि जादिया जों जिहेतु उदांस्रि हादराव दङ, भारत हादराव दङ, बयबो गावबा गाव साननायखौ बुंफोरनो हानायनि मोन्थाय दङ। गावा जिखौ रोंदों, गावा जिखौ मोन्दांथिदों, बै मोन्दांथिखौ रायजो राजानो फोरमायनायनि बुंनो हानायनि मोन्दांथिफोरा दङ। दा बेयावहाय बिथाङाबो बेबायदिनो गावनि मोन्दांथिखौ रायजो राजाफोरनो लेखानि गेजेरजों मोन्थिहोबाय। नाथाय बेयाव माखासे गोरोन्थिफोरा थानोबो हागौ। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो खाबु मोननाय लोगो लोगोनो, मार्केटआव मोननाय लोगो लोगोनो बे लेखाखौ फरायदो, नोंथांमोनाबो आंबो फरायगोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, बे लेखानि मुङानो जाहैबाय ख्रिस्टियान केनेकय हय साव बल। बे लेखाखौ मोननाय लोगो लोगोनो फरायदो। दिनैनि थाखाय बिसेयाव दोनथ'नो हास्थायबाय। गुबुन समाव मोनसे गोदान रादाब लानानै फैफिनसिगोन। बै समसिम इसोरनि आशीर्बादा साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनजों लोगोसे थाथोंसै। आमेन। आरो लोगोसेनो खावलायनो हास्थायबाय, सोरबा जुदि गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइकखौ थुनानै होगोन आरो हास्थायोब्ला शेयार खालामनानै होगोन। दे अब्ला प्रियफोर, इयुनाव फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नोसै। प्रेज द लर्ड, हालेलुया, जय मसीह।